Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inawis naktigayem ko a kapitan di ta kabangibang a barangay. Sa dino tinangawisan na ken ka, Inteng. Da kano kabagyan na ijibinggay. Day, anya ngay ka no ti aramiden nyo ijay. Da kano paskin adar ayan mi. No kumano adan ni Kwarog, di umay kuma. Day takot itatirigat na no awan ni Kwarog. Ang anya ka di apas ken day ta. Kanyaw kano? Jak pa'y ka nakadardar ay iti kung kunada kanyaw. Saan ka day nga adda aggangsa? Ken agtayaw no adda kanyaw? Kaya isumit. Isu akayat kumuti dubar ay tapno makitak. Anya ti ko nang badaw, aw-awisan na ka ni Kapitan. Wen nga raw, siyak may tinapili na akadwa na mapanaya papanan na. Sa dino ka no ay ati papananyaw. Adayo ka now. Ijay, adayaw, apasay, tibinggay. Anya ngay taramidin nyo ijay. Adda ka no darayan may. Anya itayin ti ko na ni pare inti nga darayan mi aya. Nalipatak mitay. Kay bagbaga na, nalipata maon. Jay aramiden dangay, ijay no adda paskinda. Kas kumay jay ibagbagada panagyaman. Anya ka di itayin na jay. Ang mga nukanyaw, ti kayat mo asawang. Ay Wayne, kanyaw tuyang. Ay nagmayatan. Kay, mapangka. Diyak nga rodam mo numapanak. Kasla mabainak, Mike. At niya dyan na da, magkaw apangaw-awisan ni Kapitan kanikabadong, maray. Ay inawis ka no ti gayem na. Mapanda ka no ije adayo apas ti benggit. Day tanga raw ti bagbaga ni Badong ko'y dirabi ay. Kuna na amabain ka no amapan. Day, apay ka no amabain, maray. Uwan mat nga agpayso, maray. Amangan ka no nga main no opisyal amin ti mapandumar ay iti kanyaw. Saan nga opisyal amin, timapano kasta. Imbitado amin. No adda ko man ni Kwarog ang mga sikaso kadagiti dingwen may. Ay, kayat ko kumamot ati mapan. Ay, kayat ko ti agbuya kadagiti aggangsa ken agtayaw. Ay mayat nga agpaysak. Jak pa'y nakakita, wano nakadar ay iti kunada kanyaw. Ibagaman ang mapanmot ni Pari Badong. Tapno addamot kaduan ni Inteng, marituyang. Inta ka di matla no bigat paray. Ay, intun bigatin da jay paray. Ada pakiluganan ta. Inta ije ka bangibang apuraw. Ta makilugan ta itilugan ti gayem ko. Kasla mabainak mo itun paray. Awan mo ngamin ta mamuki jay. Managbabain kan tubit. Inta ka din tapno adamat kadwa may. Umyan tayo ijay aya paray. One night laeng. Agbuya tamat iti sala, dagiti agsala iti tayaw. Nalamin sa amit ijay paray. Una. Magala kay tinapos ko la jacket mo. Bagkay, saan ka nga agkuti murmur ijay. Ay, kumaron tuki diti sakit tirayo makijay paray. Itugutan ka iti agas tirayo ma pare. Ay, alimang nga ron paray. Tapno di mumit ko na. Umayak. Kasta man ti kayat ko kun ka paray. Di nakpaayan iti kidaw ko. Kitaem, Inteng. Inton adda kayo ijay, saan ka unay nga aginom? Apay aparitan nak nga uminom. Kasano no mawawak. Uminom iti arak ti kayat ko asawen. Di da kanumot agiserbi iti arak ijay. Tapay kanwa, ti adu. Ay, uray tapoy tamakabartek met. Sapay no mabartek ka kat mangibabain ka. Tapay mangibabay na kung kunam di tamat. Sao ka asao no mabartek ka. Dagdagul litem ti ibagbagam. Kas kala nadadael aplaka. Saan ba't adungo? Anya saan? Kat no kasta ti ugalim no mabartek ka. Kas kalamang hamhamon iti kalabanam. Intun kuan ada ng kabil kan ka. Apay ko maakabilin da kat kapitan ha.
Ay, saan agaputa kapitan ka? Kat di na kapatulan. Mapan ka kadimot iti awis ni Kapitan ba daw? Ay, saan kuman ang pinilit ng mic? Apay, anya ti di mo kayat aya. Ay, mabain ang araw. Kun sa nga ili kami mga minijay, tuyang. Apay kumano sa nga ili kayo. Tao mo't ti madanon nyo ijay. Saan nga mo, ti kababalin dagiti madanon ijay? No saan kalakat nga agaramid iti maday. Di na kaan-anwon. Sa bagay mo ti diya. Kun sapay naglaming ka no ijay. Ay kumayat tagpalamiis ka mo't ijay. Ay, madanaga na nga raw, taday to'y rayuma. No agsakit nga ijay. Imbaga magkidi ni parenteng nga mangitugot iti agas. Abda tayo dito yung destinasyon tayo, pare. Makitayo ka di dyan ti agas asok. Win pare. Ijay ka di ti papanan tayo. Win pare. Magna tayo lang di ta atin doga nakabitin arang tay. Nagdadakkel kit ababalay iti bakrang ti bantayan, paray. Kaslamot matulay dagita babalay. Sana matulay dagita, pare. Nabayag dagita na babalay. Ngam saan damat na natultulad. Iteng herudain. Magdatayon di ta kunam arang tay. Ay, kasla mamakak amag na dita, paray. Ay, agkuti-kutin sapay day tarantay. Nalagdaday ta, pare. Ipag nadapay di ta te motor. Ay, mabuti nga laki ding agmotor di tarantay. Adda kayo adwa ditaw, ita pinanawan na kayo matiasawa yaw. Pinanawan nga ay na agsublidan tumutlaeng, maray. Makasangpet da nga ta. Ang mga no adda pangawisan da kadakwada. Kasta nga tamaray. Ay anya ka diti pakadan ni Kapitan. May salaeng arabiida kano ijay. Ngam no nga ipasyar da ida ijay. Sa tino kano alugad yun pananda? Ay, ijay kano kibungan. Ay, adayo kano ijay. Ay, jak pa'y nakadanon ijay. Kaano nga tamot ang makadanon nak ijay? Anya to karday jay, pare ansot. Gangsa kan sulibaw day jay, pare. Day tatito karte kanyaw. Ay na, makabuya mo ilagay ni ti tayaw, ti akanyaw. Intay nga rin din agbuya. Ngem, dumawat tayo pa iti makanta, mabisinak. Talaga pa kananda, dagiti agsangpat iti kanyawan, pare. Husto nga rin ta mabisinak. Sika pare, di ka kadipay mabisin. Ay, medyo mutin na, pare. Amok ang mabisin kan. Ang mabain ka la amang ibaga. Ay, sikamot, pare. San mo ta? Saan kan nga agbabain, pare? Agkumparit naman. Ay, umali kayo. Umakayo tamangan tako. Ay, umali kayo, aday. Tagyaman kami, ta mabisin kami. Nawaday. Mangan tako. Naisagana ut din makan. Man-a kayo, si kanon nyo isa. Adoy lokto. Mangan kayo taamuyak si day. Ay, unay kiti si daanay. Nagdadakkel agar ti karnay. Kasla binalasig, pare. Mangan kalata, pare. Day tate ko na di nga wat-wat. Nagadumot na ikabil iti pinggan kaon. Ay, saan ko maibus aday ito'y, pare? Mabalin mo nga, balkutan nga yawed. Mabalin mo mat nga iluto, iti sabgalay nga po tahe. Kasta ka day. Ay, iyawid ko day ito. Saan ko maibus, pare ansat? Ay, nagkusim kat pare. Nusak akit kanak amin. Idulin ko iti unag ti buksit ko. Ta amangan pa ino mabanglis. Ay, saan mo una ya, pare? Amangan no mabigla day ta dyan, mau. Ay, sus. Mayat budiga ti tiyan ko, pare. Budigero ti tiyan ko. Awan day ta kontra-kontra akin din. Ay, nasaysayat mo lang ti agad na da, pare. At data, iti sa bali lugar.
No, nakdeng kayo ay nangan. Ay unta ko adis di. Man puyat ako si man tayaw yaman ang sa. Anya ka no pare? Intayo ka no agbuya. Ijayan ti agtayaw ka naggang sa pare. Intayo man nga rad. Pirmi ay busog ko. Ano tikinan ko? Ay ano'y tapoy adis di. Ay man inom kayo. Intayo ka no uminom iti tapay ko kumparay. Anda ijayan ti agtatayaw. Mayat manin no ada tapay nga inumahan. Mayat ti panagurnos tikinan. Ay, san mo unay man ang titapoy, pare? Ang mga numapartag ka. Danag mo na ya. Basta sumrek lakit di mayat. No saanan asumrek, di made. Mayat ti salada, pare. Apay nga daulas ang naisad ay iti abaga ti agtayaw, pare. Mo pa ya. Artina, siguro. Ay, san mo unay, pare? Napartag kan. Kakaisuna libre. Pwede ka uminom ano pwede? Pwede to. Layos ko naman. Pare. Interior ka pa Kita, kadamalpas ti tukartigang sa. Ipasublat da iti sabali at tao ti ulays. Isumot ti sumublat nga agtayaw. Kita no ipasublat dahan gati ulas. Dasi ka ba ti sumarunong agtayaw? Ay, si putak no agturong tinakay gamit ti ulays. No umay di tawi, ay pumanawa ka. Yak ang butag tayaw. Agtayaw lang, you do not know. Simple easy. Nay. Umayan di tawi, tinakay gamit ti ulays apag tayaw da paray. Ay, pumanawak pa'y paray. Na. Nagtakrutan ni pare ba daw? Itaam ni pare intay, pare ansat. Ison, tinangyawatan da itulay sa pagdayaw. Kita ang tamano, amo nati agtayaw matlaak. Kita ama paray. Agtsatsatsamot na nakaunat na takyan na. Agtsatsa ka agtayaw. Nagmadi nga kitaan. Nay. Sapay kasla matulay. Gapoy ti partek na. Ibidyok man ta, ipabuyatakan ko no saanan nga nabuertak. Ay, unay laki din ni parenteng. Bidyo. Inggarawnan ti sabali at tayaw. Istep ti tsatsat ti tayaw na. Abualan naman ti makirikos, kadagiti aganggang sa. Uray no matmatuang. Ay, dandan ni manan malpas ti may sa asala at tayaw, pare ansat. Ipasublat da manay ti sabalay ng agtayaw. Ay, umadayuak, tadyak kaya ti agtayaw. Saan ko nga amaw? Ay umalik kayo aday. Tamangan ta ko kasi. Ay, pare ansat. Anya ti kunana da ito'y kabsat a babae. Panangan ka numanan, pare. Kayo aday. Tamangan ta ko. Ay nakasagana ut din makanya. Isday, dakdak ay lamisaan. Umoy takos day. Adoy makan si di aday. Kasto'y magayam ti kanyaw. Mangan, agangsa, kada agtayaw ti tataw. Sapay panay karni ti masida. Apay awan lakit sa balay. Kasta nga talaga ti kanyaw. Iso manwa baboy ti maparte. Ay aga, sumut gayam ti magastos ti agkanyaw. Ang naragsak dalata, oray agasto da iti dakal paray. Ngamen, panagyaman da iti apo ti kanyaw. Ti daduma, iparano da, ti adya kadakwada. Tayo ba't pumidot iti kanin tayo, kukumpare? Ano ti nakadiso? Nakargaan iti, napoy kan nagdadakal grete karne. Ay, paray, paunaan tayo pa'y dagiti nagadungaw beng. Apay paunam. May bisin ako. Mala, no kaya't mo ti makilinatlat ka dagiti ubeng, paray. Sana balay, ta saan mo't maibusan? Sana deta may busan. Gusto kong kumain. Mingka nga ro din, paray. Mga lakto mo't madamdama. Nangaro din. Mga anak pa man.
Kakaiso na libre ti nagadado ang makan. Ay, unay ka ni parin tingay numabartay. Awan babay na. Nagrawit pa eh. Saan mo takasta no saan na nabartay? Dandan ni siguro sumangputan da badong kun Kapitan Maray. Nalabit, Mare. Idi kalman pailaag met ipapanaw da. May sala arabiida ijay. Saan ka di ano adda kanyaw? Addawat wa. Kasta met ti amok. Jak ammo ay ije napananda no adakas jay mat. Saan nga agpapada Maray? Ay, jak ammo, Mare. Maamuan tanto no sumangput da Maray. Ay, no awan ti kabagyan ti gayam ni inteng ijay kibungan binggit. Ay, saan da kumaa? Nakadanon di ijay. Anya ka di ti pagbibiyagan dagiti tattao ijay Maray. Aggarden. Agmula da iti sayute. Makasarak ka ijay. Iti agduduma amula. Kas kuma iti repolyo. Patatas, kaduan na, agmula iti sayute, kan aminin a produkto, iti garden. Ti kayat ko Maray ka day tay birday, jay brokulay, kan tay puraw, tay cauliflower. Agpada tangarun no kasta amaray, ay dagita amot kati kay kayat ko. Apa yan paray? Ngirsi-ngirsi ka mo na nakamulagat pa dagiti matan. Nagsakit ti tiyan ka. Ha? Sa payanda agruar nga angin. Ay, madya Yay. talaga. Maditi marik na ka. Masakit. Ay, day tanday kun kunak paray. Nabiglan, day tatyan mau. Sa payagbiyahe tayo, iti adayaw. Ay, maglaki din ta private tinagluganan ta. Eh, kanayon ko aparaan ti lugan no kwa. Ay, no, ang sakit. Ay, Esos, ay nagrigat ti kasta paray. Numapan ka nga miniti adayaw. Tanangan mo ti panangan mau. Nusan nga kukontra. Saan mo nga min ama nagkontra ti tiyan ko ka? Ay, apaw. Yung kapay nga ro di jay lugat. Yung kami kanong mangalay ti broccoli, kan cauliflower nga yaway. Ay, ila ka mandak. Naijak mo. Mabalin nga umahitan ay agkapsutak. Aray ko, aray. Sa pinadagsin mo nga ro di jay paray. Kan medyo adayo ka no, ti garden na pangalaan. Ha? Basit at mawit ka. Basit, ti bingay mo paray. Ano sa kun ati basit? Nasakit ti tiyan ka. Diyak mo umay makaala. Sayang, anay. Mala, panawan na ka pa nga ro dito paray. Yung kami mangalay ti cauliflower, kan broccoli. Ano nagtanang ako maitipan nangan ko kung panaginom ko. Saan ko maakas to tinapasamag? Nakapanak ko mamit iti garden na pagalaan da itinatnatang. Sayang, di tula itadan at ibingay ko. Tadyak met makaimay. Ay na, Kapitan! Noing ka makidaya, tanangem timangan. Tapno saan nga agkontra, iti tiyan mo. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka di ti maipaimikan ka, kabsat. Umay ko kung maireklamo ti kanayon a panagpukaw ti manok mi, Kap. Awan ka di ti atap mo amang taktakaw iti manok mo, kabsat. Awan mat, Kap. Awan pa'y mat tinakita mi.
masapul nga damanin agrunda, no kasta. At dapay agpukaw uray tengat aldaw. Ha? At dapay nakita mi iti bigat. Idi madanon ti sardam, awanen. Yay. Kaawatan nga iti aldaw ti pan nakapukaw na. Kasano daytan nga ita? Ay, saan nga amo, no aldaw, no rabi iti panagrunda da. No asino nga min at yagtatakaw. Ay, talaga aparikot. Ang mga numaibos ti manok mi. Basag, ay naggapukan samot di ta barangay hall, balasang ko. Wan kapitana, napan ko imbaga ti kanayon apan nakapukaw ti manok mi. Na, agraira manen, dagiti agtatakaw. Ay, wan nga rod kapitana, ado tinapukaw ang manok mi. Ay, ipupok mo nga min ati manok mo. Kabayatan adi pa'y naduktalan no asino ti agtaktakaw. Wan nga rod kapitana, day tala ang tamasapol nga ado ti pagpakan no ipupok. Imbag ti bulos, tamakasarak day ti kanenda. Ang no kastamot nga agpukaw, saan ka di amay mayat no ipupok mo? Alangan nga umay daalaan iti pupukan. Sa bagay matkit di kapitana. Sige, ipupok ko pa'y nga rod ida. Ay, masapul nga galibtak kaya, usay. Awampay nga min ni Kwarog. Sika pa iti mangisandikan ko na. Wala, kapitan. Agwaras kami nga kakadwa. Taano makita mino sino ti managdadakais. Pares-pares kayo sagdudwa kada purok. Sawaran niyo ti masakupan. Arigla daw ka. Ikagumaami at tiliwan tagtatakaw. Ay, salbag tumag nga min dagita nga agtatakaw. Imbag nga awang kumaparikaw. Agraira damanan ka. Sige, kayon. Ay, sapay ko ma. Adda maisang patyo ang managdakdakas. No da matiliw, may uludom may ditaw. Win angem, ay, alwadan yaw. Saan nyo adang ranti matilaw yaw? Wangkap. Saan kami mo't anaranggas at anog kay? Naanos kami makay? Day, anya dagita luplupaw. Apay aya pakibiyangam da kita. At nanangalaak. Ipan ko itaglakla ko iti wagwag. Kayat mo asawan, puro wagwag dagita. Agbalin a wagwag no makadanon ton ijaglakla ko iti wagwag. Ibagaman kanyak no nangalaam ka dagita agduduma alupaw. Ay saan man natila damdamagan. Ang mga numapay ti gandat ko nga ramiday. Mas daawak man kan ka ba daw? Kanayon ka pumanaw. Jak ammo no sa dino ti papanam. Uray pumanawak taagawid akmutlaeng. Awan pagparikutam. Ang no sana nga agaway, dayta ti pagparikutam. Awan ka di tinadlaw yung agtatakaw. Awan magkapitan. Amo da nga grunrunda kamay. Ngim awan siguro makita da nga grunda. Ijay danto siguro nga gunay nga takaw. Kasanaw ti pan nakasalaw ya oya kadagitang agtatakaw. Hay! Amo da mater aramidin da nyaw. No makita da nga imadayo ti tanaw. Iranada tagtakaw. Dayta itatirigat na. Sipsiputan nyo ida. Ngam sipsiputan da kaybit. Nagsisinipok kami na. Makita ano sino nalalaing. Paabak kayo kadi atanon. Ngim, dayto iti pakaabakan mikap. Anya ti pakaabakan yaw. Kastay, mano kami amin atanaw. Siyam kayo atanon. Apay adinamag mo dayta. Mano mo amin ti populasyon ti kabildatan. Kurang nga 4,000. Dayta ti ko nakaparikaw. Nagaduda. Idinto tabasit kami laang. Saan ba't nagtatakaw amin dayta kurang nga 4,000? Man-manala siguro mo't iso nga in kaagrunda manan. Inakas mo ka di tay linaba ka sapatos kan jacket mo, inteng? Ha! Ina! Nagapuak iji barangay haul. Kasano ko mga inakas ko? Na, Ay. apay ngay nga awan ijay nangibilagak. Ay, awan tay original a sapatos ko. Sapay nagngina. Ay, Awan ijay rabaw ti bato, anang ibilagak. ha? Pati jay jacket mo. Awan. Ay. Apay ngay. Ay, biro ka ma. Na, pangbiro kak kumangay, saan kumot nga inakas? Ay. Linabaak,
Ngem idi mapan ko akasen, awan metan. Ay, apay ngay. Saan mo't amag na jay sapatos? Jay mo't jacket. Saan mo't maitayab ta na puskol? Nadagsin? Mas daawak nga rod. Ay, 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 ay. No awan tinangala, adda ko maijay nangibilaga. Apay akas tatarupam, kapitan. Madinsamot ti aldaw mau. Ay, mapukpukaw ti linabaan ni Panang sapatos kan jacket ka. Iya. Ay, ay, ay. Ay, na yan. Muray ta karuba, may. Ibaga na mapukpukaw ka no, ti sinampay na amaaw. Kabarbaro ka naw. Ay, 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 madiday to yun, Ay, agpukaw ti linabaan. Pati sinampay agpukaw. Alangan mo't apati sinampay ti tattaw ka rundaan, may. Agraman ka di linabaan kat iti unag ti balay ti pangisampayan. Kasanon ngay no nabasa. Kasano amamuan no, sino tinagala iti sapatos ko nga urig? Ay, Anda pa kabigbiga kat iti dadya sapatos. Anya nga, iti pakabigbigam kap. Sinuratak iti pintel pen jayan ti swilas na. Pati dapan na, adanagan ko. Di ko na apati jaki, mau. Kada mapakabigbigam. Ada ije unag ti kwilyo na. Adanagan ko ijay. Pati ije unag ti bulsa na. Adamit nagan ko ijay. Hindi ka man kay di luto to insangpit ko to yan. Nagapwam ka day, tadda pa insang put mo. Saan mo na damagay, hindi ka kailuton. Agoray ka man ba daw pangalalaam iti gatgatang mo kadagit isang sangput mo? Ay, kat bukod ko mo ta diskarte ah. No, awan ti diskarte. Agregat ti bagay. Anya kumangay day ta diskartay. Ibaga man taramidak magtapno magatang kumuti kayat ko agatangan. Anyaya ti kayat mo agatangan, taikang ka. Agpaisaw! Ikanak iti igatang tao. Wala no ka ba ilak? Angam no saan? Ay, kat awan na. Aganos ka, nukurang ti kwarta. Pagpapintas lang, ba't? Tapno ibagadaan na pintas ti asawam. Ay, way, nikang ka. No pumintas ka, apalan daktaw, tanapintas, tituyang ka. Maribanang, di mo ka di madlaw a puminpintas ni Marituyang. Madlaw ko nga rod. Pumudpo daw. Kan mayat pa'y tipukis na. Bagay na ti pokis na. Ado pa yan ti makitak abaro akaws na. Ay, awan mati amok ngayon lako da. Pangal-alaan na ngay iti igat-gatang na. Dayta mo ti pagsidawak, Maray. Saan mo't nga umay gumatgatang dito tersina? Isang sangputan samot ni kabadong iti ilutluto na. Madlaw, asaan nga agrigrigat? Saan ka de, Mare? Saan ka din nga may imut utang kan ka? Saanon? Binayadan na pa yan ati utang na. Umay kumaditoy. Tadamagan tano nangalaan da iti kwartada. Ibaga na pa nga taya, no nangalaan da iti kwartada. Saan ka di ano maminsan? Kat saan ang makailimlimad ni Marituyang? Sa bagay, ibaga namin na sikrito na. Win saanan asikrito, no na ibaga na kadata. Naimbag abigat yaw kukumaray. Ay, nahiitaman pa'y, Mare. Nabayag basit adi ka imimbay dito tersena Wen nga rod sakit. Inal daw a puminpintas kamat, Marituyang. Ay, nagmayat adeng ganday tan maray. Pimintasak ka di mo lang. Ay, madamag ko man, Mare. Nagalaam ka di iti kwartam. Ay, asino kumapay nga itimangtid iti kwarta ko kumaray. Siyempre, ni badong ko Anya ka di ti trabaho ni Badong mo. Saan mo't asigod nga adu ti kwarta na? Nga rod Dinamag kaw ngem kuna namit abukod na kano adiskartay. Ne. Anya nga tangay dayjay adiskartina, Mare. Di na mo imbaga ako kumaray. Saan man nga iso ti pagsaritaan tayo? Agmamaritis tayo kiday! Itay laeng nga imay ni Marituyang ijay tersena. Kat
Adda na ibagana ang nagsiddaawak. Anya ngay dayta dungo. Madlaw nga ado ti kwartana. Ha! Di na magmino pangalalaan na iti kwartana. Ang kunana mo't abo kod adiskarte ka no ni badong na. Dana. Anya ngay adiskarte dayta. Dayta nga rudmat ti pampanunutag. Awan mo't ti amok at trabaho na. Kan awan mo't inlako da. Ikagumak aduktalan do anya dayta adiskarte na. Ti may sapay aburbur apay adi na ibagakan ni Marituyang ti husto a pangalalaan na iti kwarta. Nasaya at nagkita ta dito'y kalsada, paray. Adda ka di pagsayatan, ngaydam, paray. Kaya't kulang adamagan no anya ti pakakumikumam ita. Apay ay damdamagan, paray. Diyak mo damdamagan, no husto mo't laang, tararamidin niyo, iya barangay hall. Anong ibig mong sabihin? Anya mo ti kaya't asawain ti panagdamag mo, no anya ti pakakumikumak, paray. Dakas ayat agdamag. Panakibiyang, itibiyag, dahi taramid mo, paray. Ha! Saan ko abibiyangan ti trabaho? Iso asan mo mo't abibiyangan ti pagsapula? Saan apan nakibiyang pare? Damagak lang. Mala, tanda pa na. Na, Inak man nagdiskartay. Nakasukat ka matinteng. Papanam ka de. inak man dita sa bali apurok. Inak kita nagiti agrun-runda at tanaw. Nasaya at met. Tapno maduktalan nyo no asino ti agal-ala iti sinampay. Amangan no isumot lang tagtaktakaw iti manok. Matiliwan lang ti awanan baan. Jak pulos pa kawanan. No asino mo't nga taaday tangag tatakaw. No taga dito nga tawon no, naggapo iti sabali a barangay. Saan nga sigurado na dyan ta maduktalan tumitlaan. Sigurado asaan mo amakitan tinapukaw a sapatos kan jacket mo. Sayang nga ron dagi dyan. Nagninapay bit nga ron. Na, ti lalaki ang magmag na. Kasla jay jacket. Ken sapatos ko ti suot na. Asit gakman. Naimbag abigat mo baraw. Mayat man day ta sapatos ken jacket mo. Ay, apay, mayat matlang diya to, kapitan. Kita taman ti dapan ti sapatos mo. Ni, apay nga, kita ang tidiapan ti sapatos ko. Basta ikatanta. Kita akman. Uno ipangatom lang ti sakam, ta kitaan ta. Di talaga yam, kapitan. Sige ta, ingatok. Anya ti makita man nakasurat. Ni, apay nga nakasurat mo ti, Kapitan Inting iti diapan ti sapatos ko. Ita. Kita mo ti nakasurat iti bulsa ti jacket mo. Awan man. Ni, ada man na nakasurat nga Kapitan Inting? Apay ngay? Ti kayat na sa winday ta. Uluden ka nga ipan iti barangay hall. Agtatakaw ka. Umay ka. Saan Katno ginatang ko dito kanitatabwad yung. Katno adupay ti inla ko na iti dadu mga wagwagan ije ili. Intangarod iti barangay hall. Napayabak ni pare ba daw? Makitam ka di day ta inlakom iti lalaki pare. Adapay kano inlakom iti wagwagan iti ili. May sa ti kayat asawin day ta. Sikat ti agtatakaw. Kapadpada lang mo ta, paray. Naa. Apay, may salang ayat, ipurawa ka palyaw. Naa. Di ka makalibak. Ada nakasurat anagan ko dita jacket. Kain pantalon. Kay, alam ka dito kita, paray. Jacket nga alaanin da kita. Ang bayadam amin at tinakaw mo. Kan amin anatakaw dito kabildatan. Kan bayadam! Ay, awan mo't pagbayad ko, paray. Nuawan pagbayad mo. Ije pagbaludan ti pagbayadam. Pagbaludan? Ay, sana, paray. Na. Ay, karigata kabayadan. Ay, pagawanan na, paray. Di na kipabalod, Ay, karay, saan ko nga ulitin? Ay natatabadong! Uray ka sa nuti panangilimad mo iti mading aramid mo, maduktalan tulat ka. Agbaliw ka nga minan. Kasayatan, saan kan nga agtakaw? Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang.
Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwartam mo tin atuyan. At daw may asa nga ilay. Awan pa ipasangog kadakwada. Ay so, sayang lang ti kwarta, nuarak mo ila ti pangigatangam. Italaang mat nga umay tigagayem kao. Nabayag adi kam nagkikita. Uray kasano kapatag de tagayim mo. Jak lakit di ipalubos nga arak ti ipasangom. Ado tinateng dita ang mabalin mo nga ipasangaw. Ay, unay mo day tuyan. Apay aya nagimot ka. Nagagitak mo no'y baunak. Rumbang lang nga tulungan na kadagiti trabaho. Nang runa no adda papanak. Tultulungan kami ta. Ay, siyak pa'y timang pakpakan ka nagiti baboy. Kung nagadua manok. Pakanam tuman idan at adda papanak. Ay, nagimot laki din aya na ito'y atuyan. Noon ay ganandan ti kwarta, di nan kaya timang day. Napukawan ka di pare. Naliday ka, Mike. Ay, hindi nga mintuyan ko pare. Dumaw dawatak iti igatang ko iti pagsanga ilay. Dada sumangpit agayem ka. Di na kaya timang day. Kaano asumang pati sa nga ilim ay pare? Inton alal daw pare. Kastoy langan pare. Magparti ka iti manok yaw. Sa nabalita, marami kang manok. Gumatagak met iti arak ta umayak iti balayaw. Kasanungay numamuan ni tuyang ko pare. Apay bilbilangan na dagiti chicken yaw. Ay, san mo't kidi Matlagayaw! San ka di nga da na pananda? Di nanto amaw nga da parjam. Ta naibus tayon ton numakasangpit. Ay, sige man nga rod paray. Inak man mang partay. Umay kan tunwal aldawa nga rod paray. Una, mangalak iti arak. Mapanak pa iti barangay yun. Maray, papanam ka day. Nakasukat ka, mat. Mapanak iti ayan ti may sa kabagyak maray. Si Mangpert anaggapu ijay abroad. Inak met umiliw Nabayag ngamin ijay tanagaw awir iti apo ko na. Ay, imbag man, Maray. Ay, sigurado. Adda ipasarabo na kan ka. Bareng amaray. Nabayag ngaminan ijay. Italaang asumangpag. Ay, kaasiman nga rudan ani pari badong ang mga sikaso kadagiti baboy yo. Ken dagiti ado amanok yo. Dumaw dawat kat itay iti kwartana. Ngamjak inikan. Ay, apay ngay adi mo inikan. Kat nagagat mo't amang pakan kadagiti dingwen yo. No pagbarkada na mo lang ay sanon. Sayang. Ay, unay kamutan, Maray. Apay ngay nga imutam ni badong mo. Sagpaminsan laang mo't adumawat. Ay namaray, nuarak to pa'y mulaang ti pangigatangan na. Saanon, tasayang ti kwarta. Nabiit ka laan naglako iti baboy mo. Di kalakot inikan mo't ni pari badong. Dito'y kapay barangay hol kagawan. Mapanak basit iti balay ni Paribado. Huwag, Kapitan. Siyak pati on duty ita. Dua kami kanikwarog. Unang awamay. Sumangpit pala inton umay alawas. Nasaya at no sumangpagtan. Medyo nabayag ti bakasyon na. Impapas mo ti luko ti nagbakasyaw. Awampay ka may baon kun iji balay asumakdo. Kain agkayaw iti pagsungraw. Dala ka nga agpaiso nga ibabaon ni kwarog ta nagagat. Nasingpit pahay.
Imalakanyak iti kinasingpat ken kinagagad. Ngata, Kapitan. Ay. Na. No sa anak-ana singput ken nagagad. Apay imbutos dak nga raon kas kapitan. Pag gusto ti isa sangput ko, pare. Adan ti bagbagam asang hailay. Uy, paray. Umundag kan, tayam amukay, tigayam ka. Ito tayong paalam nga anak. Awat mo. Ay na, nagkana sa'yo. Nagyaman ang pare ah. Umundag ka, tagtugaw ka pare. Oops! Pare Milyaw, iyam amaw, ti Kapitan May, dito'y kabildatan. Ni Parinteng, pare. Maragsa ka na kamakamukan ka, Kapitan. Iso tigayam ka pare. Ni Pare Milyaw. Maragsa ka nak makaamukan ka, pare Milyaw. Awagan kan iti pare. Kumparik mat ni kumparim Badaw. Pakaidayawak. No awagan nak iti pare, Kapitan. Sige. Uminom tayo nga rin. Idigar si... pare Milyong. Insan, arig na sangsangpit mo, ngam agawid ka kadain. Ay wan insan, tadagiti dingwan may. Ang mga nusaan nga asikasuan anaimbag ni Badungkaw. Saan ka de ako na nagagat ni Badong mo, insan? Nagagat matkit day, insan. Nga may mayat jay adda ak ijay amang kita. Amangan no adda manen barkada na ijay balay kat maliwayan na. Adakan ka day tano, di ka nagbayag ditoy. Ay, agyaman na kadagiti inted mo akapay kanda dumapay insan. Ay, basit la day ta, insan. Nagado kayo mat ngamen, iso nagbibingayan yon. Ay, wang nga ro din san, adu kami akabagyam. Ada ka magaya man tuyag. Nay, kanya nga dahi taawit ma. Jay man inted ti kasinsin ka. Ha? Basita ka pay, sabon, tsukulay kan bangbanglaw. Payasaan ka maragsakan, iti ininted na. Kasanaw, namnamaag ngay kanak kumay ti dulyar ngam saan mo. Nagadol lang aro din dahi ta inted na. Tarigagayang pay lang may ti dulyar. Kit dolyar may tinggatang na kada kita imbunong na kada kayo akabagyan na. Naggapo nga ro di Abroad. Adu kuma ati itad na. Napan ni Jay Abroad tapno agurnong para iti pamilya na. Saan kita para kada kiti gagayim na? Imot kit di Ay, saan nga imot tada itad na? Ti imot kit jay dawa time lang aruday. Di pa'y lamang tay. Day jay ati imot. Anya ti kayat mo asawan. Di mo ka di makita jay asaw. No agkinkinit iti tulang. No dawatam ket agnger-nger. Sana mang tay, oray ka balay na. Kas jay ti imaw. Dandan iti anibersaryo ti kasarta tuyang. Para tiyenta ti may sa ababaw. Taya banta mo dagiti gagayam keng kabagyan ta. Anya? Ay sus, saan abas ta ipasida ti baboy ta? Naglalaingan ngay dagita. Nagngina ti kanan ti babaw. Unay kalaki din aya. Ado mo ti baboy mo. Saan ka malugay? Uray, jaklakit di kayat. Oray nagpakanla kumatin tulong da. Saan mag? Sa mukat ipasidan kadakwada. Ay, di nakpay mapagustuhan, mate. Anibersaryo ta nga rod. Intalamanganan iti restaurant, mabalinin. Ilagip talang metal daw ti kalay sata. Nudwa talang, sanay. Ay, umpay ganas, mate. Naggagita nga agpakan ka naglinis iti kulungan ti baboy. Hindi nakpay mapapagustuhan, mate. Hey, Pigsaam tay bagbagam tajak mangag. Mare, nakitakmat ni Badong mo amang digdigos iti baboy yaw. Ang nakamisuot, mate. Kaya nakitdain apartyan mi kanuti may sa ababoy may inton anibersaryo may. Apay adi mo kayat, kat adu ti baboy yaw. Nagngina ti baboy. No ila ko may, di ada kwarta may. Ngam no partyan may, anya ngay ti kwarta may. Ay, maasya naklangamin kan ni Badong mo. Naggagat. Ang di mo matpagustuhan no adadawaten na kan ka. Wana,
Saan mo ngamin nga no ti daw-dawatan na? Wen ngem kayat na kumamot ti ag-relax. Apay, saan ang makarelax no adun to ti kwarta may? Inton ila ko may ti bagbaga na apartyan na. Saan la a kwarta ti makagapo tapno makapag-relax? Wano maragsakan mat ni badong mo, Mare. Kayat na siguro, jay adapasken ang mapasamak. Nagastos ti pasken. Banog pay. Kano iti restaurant ti panganan may? Sana kun ngaglutaw, ken aginaw. Di mo ka dinaya-ayo ni bakit mo, itikid daw mo agpasken kayo, inton anibersaryo yo. Ay, di na kayat pare. Imot ngamin, nituyang ka. Sayang. Agparti tayo kumay ti baboy, inton anibersaryo yo. Nga maday singasing ko kan ka, pare. Ha? Kasano kuma pare? Saan mo mat siguro apakabasulan? Tas ikamat ti kang runa namang pakpakan kadag iti baboy yo. Kan mang daldalos iti kulungan da. Ipagam, ta tingitingan ta, nung mabalinday ta kunam nga isingasing mo, pare. Umasidag ka kanyak, tayarasas kukan ka. Haliman nga raw nung mayat mo laing. Kastoy, pare. Ha? Mabaling nga taday ta, pare. Kumatangak man iti dua supot at tinapay kanarak, maray. Na, maipulutan ka di ti tinapay, kabadong. Ay, saan may apulutanan ti tinapay, maray? Ibabad ko ti tinapay iti arak. Na, tapay nga ibabad mo. Saan ko mabaling nga ibaga, maray? Pasensya kan, secret. Natada pa'y pasikri-sikrit mo. Ay, wala, barang agbaligay. Kidawag, saan mo asasawin timbaga ka? Datalahin ti makamaw. Malaman lang, tapno di mo mo't kunaan na sa lawasawak. Ay, kasta, tinasingpay akagawan. Masya, ngaminkan ka, kabadong. Amaw ti sasaadaw. Sige, pare. Ibabad mo amin na tinapay iti arak. Kalpasan na. Ipakan mo iti baboy. Akayat mo amaparti. Mabartag nga ta ti baboy, pare. Numakan namin na tinapay na ibabad iti arak. Anya kita sana mabartag. Ala, agawa amon. Tama nga no sumangpot ni tuyang mo. Halingarad, tay patug ko ti arak iti tinapay. Ngayong kabil ko iti basit at timba. No simagapsapan ti arak iti tinapay. Ibakan mo ni ti baboy. Kita ti mapasamak. Pinadas mo ka di day tuyan, pare Milyaw? Ammo kaya no saan ko pinadas. Saan ka di ati padas ti pakasurusuruan pare? Sige. Tada pa ipapana. Napartag ngagpaiso ti babaw. Ay, nakibaga kinituyang ka. Nga dag sakit a babaw. Tuyang! Umay ka dito yung kulungan ti babaw. Masakit ti may sa baboy ta. Pag kunamot ang masakay, awan mo't ang sakit ababoy ta. Tapi na bakuna akmat amay. Umay mo nga min kitain Sana makatakdair. Di na pa'y kaya timangan. Sigay, taumayak dita. Ay, darasama. Ay, day tanay. Nakaidalatan. Di na kaya timangan. Apay nga agsakit mo't nga agpaisaw. Ay inkayaban ti veterinaryaw. Veterinaryo nga. Parjem kidain. No makita da nga da sakit ti babaw. Iraman da apay kalay ti daduma. Kamaalisan ti daduma babaw dito kabildatan. Ay delikado nga raw no mairaman ti daduma. Mala, inkaibaga kada kapitan. Tapartin nyo nga rudan. Wain ta si bibiyag pay. Numatay. Paikali da. Ay awan maramanan. Hintay ujay balay paray. Hintay parchen ti nabartag ababaw. Anyat ko lang pare. Nabartak. Uwan paray. Hangam, di mo ibagbaga Ti amo ni tuyang kaw. Kit masakay. Ha?
Ay, aguri ka man. Anyat inaramid mo ijay baboy. Pinakan ko iti tinapay nga daarak na. Na. Isuan na bartay. Sana mga daing. Naa. Pagarupan ni Marituyang, masakit. Iso ang nagmayatin ang maparte. Ganun ba? Exactly, paray. Imutan nagtumay. Ay, pag madyan na numabinsan tinaimot kay, ta makapanunot ta iti madi apamuspusan. Ang paray. Madimat at inaramid mo. Binartek mo mutin jepig. Ay, lawlawag kunton kinituyang kaw. Asaan ang nasaya at tinaimaw. Happy anniversary, tuyang my love. Happy anniversary, met, buddy, my love. Ay, nagpasken ta adi na oras ta nagsakit nga minti baboy ta. Ay, sorry tuyang Saan ang nagsakit, ti baboy ta? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kwa. Gaputa, imot ka. Binartag ko ti baboy. Tapno mapilitan ka amang papartay. Isu asuri tuyang Ha? Ay, sorry mo't badong. Aglablabösak gayam nga agpaiso. Saan mo ko mga inaramid ti kasta? No sa anak nga imaw. Ay, agyaman nagtuyang tanaka-amiris ka. Ay na toyang. Di mo ngamin imutan ti asawam. Tapno di nakasiripan. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Gucci Pucloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toy nga stasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdingag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marituyag, itaypay ang nakatugaw ka di tasango ti tersinak. Diyay la kalsada ti turong dagiti matam, akas la dapat padaanam. Urayag no sumangpet ni badung ko, Maray. Ay, huwag nga agpaysoan niya, Maray. Apay adi pay la sumangpet ni badung mo. Nabayag itinapanan na nagtrabahuan. Insukat na kansamot taon. Ha? Ay sana, Maray. Di kang sawi ti kasta. Aguray ka. Aw-awagan na kakadimot laang iti cellphone. Ay, saan nga ron, Maray? Kanjak makontak ti cellphone na. O makita, ay insukat na ka. Ay, sana, Maray. Di kang sawi ti kasta. Patpatuludan na kakadinibadong mo iti kwarta. Saan, Maray? O makita, ay insukat na ka. Ay, sana, Maray. Na. Di kang sawi ti kasta. Amang ano insukat na kan iti ububeng, Maray. Ay, badong ko ay. Agawis ka din na. Ay, kailiw ka na yan. Ay, badong ka. Kapitan, tulungan dakman. Kaya't ko makontak ni badong ka. Kit awagam Saan ko makontak ti cellphone na? Apay, manu abulan, ti kaawan May sa abulan, Kapitan. Kuna na ama pa nagtrabaho iti Pangasinan. Nga maging gaita, di matan sumangpaet. Mga no sumagpatan na dyan, Maray. Urayang laang. Kailiw ko nga minan, Kapitan. Uy! Kaslay patay ka, no jak makita ni Badong Kaw. Si Kaki, di man. Urayang laang nga gaway. Amangan kit di pa, no adan iti dalan na.
Ay, kapitan, kaya't ko ako yung ganda kuma. Tamapan ko ipapublic service iti radyaw. Bareng agdengdengag. Wano saan ijay tibay. Ay, ikwa. Ay, urayam ka dilaing. Ay, sumangpatan na jay. Ngam, kapitan. Kita ni badan. May sabulan naman, asaan ang nagaw-away. Kaputan na pan ijay Baguio City. Di nakto pa inaw-awagan iti silpon. Ang sa anak mo't ngagdanag. Inaragsakak tupay. Ha? Jak pa'y makontak ti silpon na. Ngam awan ti pagdanagak. Isuan nakaragragsakak. Ngam, kapitan. Ay na, awan ti nasaya at ama pasamakin ka. Lukas ka ka. Basta urayam lagta ka din ni Paribada. Badong, nagawid ka na. Payalin nipat nakmutan. Nagawid ka na. Nay, nanatuyang. Napingad kayo dito igit ti kalsada na katugaw katrabiin. Sa nabalay, tandamot street light kwaraw. Napingad tugtugaw kayo dito igit ti kalsada. Rurayak ni Badong Kaw. Bareng adan no madamdama. Ay, agawid kayaw. Urayan nyo lang iti balayaw. Ang mga nuad na lumabas ang nabartak di tao, kat pagbabartakan na ka. Rurayak dito kwaraw. Rabiin na. Agawid kayaw. Nay, si Kamot marituyang. Mangri ke pakumantarabieng. Marikwanang pautangan nakman iti biskway. Oray may salaang tamabisinak. Anya, Alan amaray, mabisinak nga minon. apay ngamin adi ka agawid nga agluto iti kanam. Awan nga ruden bagas ka umaray. Awan pa'y masida ijay balay. Tanay, saan moten nga gawawid ni Badungkaw. Kundi nakpay ipawitan iti igatang ko iti kanal. Kat anya nga ro ti aramidam. No awan manamnamam kan ni Badung Mau. Ay, jak ngamin makatrabaho maray. Tapang panunutak ni Badungkaw. Kat kasano ka nga rod amangan no kasta. Asino nga rod ita timang pakanken ka. Da kami akakarubam ay agbaing kamot Imbag kumaan no masakit ka ta isaw. Ngam saan mat nga raod. Ay ikuha maray. Ultimo biskwit amay salang kat utangam pay. Ha, O kasano no saan ka pautangan. may salaang maray. Pautangan ako na. Ay, marituyang. Ngam alang sige. Pautangan ka man langan. Mabisinak ngamin itiin na po'y maray. Ala, mabit laang tainak mga laitiin na po'y kansidaan tamangan ka. Ay, agyaman ak maray. Kasyan ka ita, gapot a mabisin ka. Ngam umunakan maudi daytan, apanang pakan ko kan ka iti libre. Maray. Kaili mo laang ni Badung mo? Ngam kasla ipatay mo matan? Halan amaray. Ingkan mga laitiin na po'y kansidaan. Tatalaga amabisina kaun. Naimbag nga agsapam kwaraw. Aw, apingad kayaw nanatuyang. Anya ti bagayaw. Umayak man makikape kwaraw. Ha? Ta ultimo kape kat awanen ije balay. Awan amin nun. Anya? Nayuna mon iti tinapay no adda. Tamabisin akaw. Naa. Alan ako araw. Kasyan nak. Tawan igatang ko iti kanag. Kano nga minasumangpet ni Tata Badong aya? Jak nga ro damaw. Jak pa yun makatrabaho. Gapo iti panang pampanunot ko kenkwana. Ala, mabit lang tanak mangala iti kapi kan tinapay. Ayag yaman na, kwarog. Ayag yaman na. Ay, Badong ko, aya. Ano nga minasumangpet ka? Tapno sa anak kon nga agbisay na. Ay na, nabsugak kwaraw. Agyamanak Ay, grabe. Inibus mo ti may sa supot alop bride. Agasang may daytakin nan mau. Mabisinak nga main. Agasang may ti talo at sa akin na peng. So apoy nagado ti gatas na. Mangirarit ka may. Mabisinak nga main.
Agraman tinangina palaman, inibus mau. Ay nanabsuga kwaraw. Ha? Ay, maudin day tapa ng pakapikkan ka. Mangirarit ka. Ay na marituyang, maditi kasta langam dito'y sango ti tersinak. Ipay na ti malas. No apay nga da ka manendita nga aglidliday. Maray. Nakatapaya ka dito istor ka, oh. Sakit makasangsangit ka. Ay, maditi kasta. Kwa maray. Jak kayat adito ti pagistambayam no kasta ti langam. Malas. Kaslag minatay ka no kasta ti langam. Kwang amen, maray. Ay, pumanaw ka ditoy no kasta ti langam. Ay, jak kayat ti kasta maray. Kasanumat ngamin, maray. Kat di nakpay pauitan ni badong ko iti igatang ko iti kanag. Agbisina kaun, maray. Kat anya nga roter aramida, ding ka banggad. Awan ka di panunot mau. Anya ti maganap mo no day tala agtog-tugaw nga aglulwa ti aramidam. Ay, kwa maray. Mala, mapan kakit di tayan ni Violet agtrabaho ka. Tapno di ka agbisain. Ay na, nanatuyang. Tulungan nakpay lang agkupinwan. Madamdaman tao ng aglabata. One Violet. Ay aguray ka nana. Masakit ka kaday? Ay agawid ka laangan. Saan, Violet? Ay, kahiliw ko nga binibadunggaw. Agasam tabay sa bulan na sana nagawaway. Ay, no kasta? Agtrabaho ka. Saan akastang agsangsangit ka? Agsansanoong ka. Ay, awan na saya at pagbanagam no kasta, nana. Violet. Agtrabaho ka kitday. Tapno ada igatang mo, iti ka na. Aw, aday ta, Violet. Nakupin ka ang dagiti nakasta. Ay, nasaya at anana. Ngay, saan ka matin analiday? Apay ngay. Kahit ko namit adya kun aglidliday, ta sumangpet-met lang ni badungkaw. Isuan na amiris ko apod nuti ko na. Ewan nasaya at mag, nana. Kaan, laglagi dagiti nararagsak nga aldaw mikin ni badungkaw. Daytay naka-holding hands kamay nga agpaspasyar ijay parkay. Ti panangan may ijay restaurant. Kat sob-sobuan nakpay. Mayat nana. Mayat dayta. Tapno saan kan ngagliday. Iso sige, nana. Lagi pumpay dagiti daduma nararagsak ngal daw yaw. Hey, one Violet. Umay kalata dito'y laundry shop ko tatulungan nak. Tapno, agswildo ka. Tapno, aday gatang mo iti kanam. One Violet. Kastang agpaisaw taramida. Kasta, timayat, maray. Manggad ka. Tapno aday gatang mo iti kanam. Kandi kan aglidliday, ta sumangputumot lang ni badong mau. One maray. Kasita, adaswil daw. Iso agumatang ak iti bagas kan sidaag. Agraman kapay kan tinapay. Hun mabit laang tayalaan ka. Ay na, ay. May mayat gayam ti kastaw. Ti iliw-liwag ko laang ang ti iliw ko kinibadungkaw. Ngam ti aglidlidayak nga agur-uray latakun kwa na. Katun mat. Maray, natural ti agliday. Ngam di namot kayat asawan anak katugaw kalatan iti agmalmalam amang uray ken kwa na nga uray di kapayan mangan. Wen nga rod maray. Sakat di kapay manggad. Kasano nga rod nga da igatang mo iti kanam no kasta. Iso nga ita. Agtrab-trabaho account ijay laundry shop ni Violet. Nasaya at launay maray. Kasta ti kayat ko. Tano adda kala dita sango ti tersinak nga aglidliday. Nga agtugtugaw iti agmalmalam ay ka talaga nga awan na saya at apagbadaga. Nay, kapitan, papanam ngay. Inak man sabten ni ba ng iji ilay? No kasta, sumangputan ni Maribanang. Oo, iso nga inak sabten. Imbag man ta simmangputan.
Ngam ni badungkaw, katawan pa'y lang. Kat sumangpit ulit ta. Kano nga ta, Kapitan? Na. Di nakmet ngamin kayat at tulungan, tamapan ko kuma ipapublic service. No kayat mo ang makita ni Pari Badong. Surutem, iti napanan na. Sa dino ka din tinapanan na. Ijay kano Pangasinan, Kapitan. Adda trabaho da ijay. Di ka surutin. Jak amaw no sa dino ijay Pangasinan ti pangsurutaken ko na, Kapitan. Iso nga urayag latan Oo Kit nasaya at mait, tasan kan nga aglid-liday, marituyang. Wan, Kapitan. Saanen at talaga. Nasaya at dita. Ala. Indakaw, tanay. Agurayak pa iti tricycle, paglugan ha. Ay, adagaya man ni Maribanang. Wan nga rod maray. Mapansabtan ni Kapitan. Ay, imbag pa'y ni Kapitan, tadan ni bakit na. Siyak nga'y, awan pa'y ni Badungkaw. Ay, nalipatan naksamatan ni Badungkaw. Na, di ka ngamin agsao iti kasta Negatibo mat ngamin ti panunot mo. Kasano mga main, kat kailiw ko na talaga ni Badungkaw. Si kakit di mo tabakbakutan. Tunggal umadayo ni Badung mo, kastalatan ti Jarmaw. O anya ti gatangam ayatain kan. Tadyak kayat nga adag sang sangit abbaket dito istor ko. Malas dayta. Maray. Ay, gumatangak iti itlaw kasi daag, maray. Ewan, mabitlang ta ikan ka, tapumanaw kan. Oh, kasano ka ngayon makatrabaho, nana? Lukas tamo ti Jarmaw, agkakapsot ka mat. Bay anak lang, Violet. Sana balay tagtrab-trabaho akbag. Anyang agtrab-trabaho? Nakatugaw ka mat. Kas ka lama sakit. Kailiw ko nga men ni Badungkaw. Kunak mano na kay liwliwag ka, nana. Saan pa'y mo't gayam? Jakmat malapdan tirik nak. Aglidayak may. Kayat ko ti ang sangay. Anya? Ay, Badung po ayat. Payalinipat nakmatan. Impigsanan din sangi. Ay, nanatuyang, agawid kan. Sayang lang, di sweldo kan ka, no kasta ti panagtrabaho. Malugi akon ka, nana. Isong agawid ka man lang, Kapitan, adda ka din ni Maribanang ditabalayaw. Ay, rimuar ni Banang iti agsapa maray. Taada kasi narak na agagayim na. Adda ka di pasalubong na kanya. Awan ba't? Ay, Kapitan, Eh, mabalin ka di ti makipangan. makipangan? Mabisinak ngamin, Kapitan. Ayawan ngamin ni gatang ko iti kanak. Anya? Alam na, Kapitan! Pakanan man ta mabisinak. Malakagawad. Ay, mapanakon. Binayadak mo ti asukar. Awan pag-asukar ni Marituyang iti kapi. Ni Marituyang, ada iji balayaw. Madamakit amang mangan Ay, agroam nga no kasta. Ha, masuronak iti kasta nga aramid na. Saan nga agtrabaho? Tamapan makipangpangan iti kakaroba na. Inikat kanumot ngamin ni Violet, ijay laundry shop na. Una, tasayang laag ti isweldo ni Violet kankwana. Saan mo't ngamin nga agtrabaho na imbag? Nakatugaw kanulatan nga agsansanuang. Aya, ala, inakon. Tada pa ijay balay ni Marituyang. Ay sos, ibusan na amin at araon niyaw. Iso nga ingkan, Kapitan. Ay, maray, nabsukan. Awan mo siguro makunam kanya ko na niya. Wen, Kapitan. Ay, maray. Ay, manipod ita. Saan ka nga agsubsubli dito'y balay mi nga umay mangan? Ha? Mahiya ka naman Pinakan ka. Saanin ang maulit dito? Kapitan. Ay, ingkan. Kahit ingka manggay. Tapno ada igatang mo iti kanam. Pang-asin ka di, Mrs. Tan, talaan nak at
tagalabam. Ay saanan, jak kasapulan ti kaskan kakatulungak, addan tagalabak. Awan ngamin panggadak, Mrs. Tan. Di na kun kayat nga awatin ni Violet iti laundry shop na. Sayang laeng ti itangdan ko ken ka. Tadi kamot ang trabaho anaimbag. Rason mo akailiw mo ni badong mo. Iso nga agtug-tugaw kalatan. Kat saan na mabalin ti kasta. Kasta ti damag ko ken ka. Iso di kamot kayat nga awatan. Ingka agsapol iti sabali apang gedam no addamayat ken ka. Ay na, pangaasim ka di Awan igatang ko iti kanag. Iso nga awatin na kun Uray no tagadalus dito'y balay mau. Lading itek, ngam di ka kayat. Logi ak no si katisweldoak. Agsusweldo ka, ngam di kamot agtrabaho iti husto. Saan arason ti kinaliday mo? Agtrabaho ka iti husto. Tamasweldoan kamot iti husto. Mrs. Tan. Sorry, ngam di ka kayat nga awatan dito'y balay ko. Adu dita ti adayo anagaggagat ngam iti sika. Sorry, toyang. Ay na toyang. Natural lang tagliday. Ngam saan aday tatirason, adi mo sayaatan ti trabaho. Agtrabaho ka iti husto, tapno saan ka amaikat iti trabaho. Ngem sakbay na kaya't may mga nakablawan ni Sir Saldi Sampaga. May sa a taxi driver. Ken kada kayo aminan apo a taxi driver. Anayat adumdumngag kadagiti drama niya. Ala sige! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurap ken iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, aglugad akon akastoy. Oops! Sige, larga. Papanantayaw, kapitan. Ay, ije ilay. Nagtaer ka ita, kapitan. Na! Ay, hindi pa ilaing anata irak, you know. Oh, Sa dino'y day ilit ti pangituludakken ka, kapitan. ije sintro ti ilay. Warog, nimot kapitan tay naglugan iti tricycle, papanan na nga ta. Jak amuan na. Sapay kasla nagpagwapo pay. Nabis ngay tibuok na. Un nga raud. Mas daawak may. Tasigud mat ano kasta nga da papanan na. Kat ti tricycle ko ti pagluganan na. Awagan na kiti cellphone. Kat ibaga na nga itulod ko iti papanan na. Sa dino nga ta ti papanan ni kapitan. Kasla mapan makidate iti kasjay alangana. Un nga raud. Inati unak pay. Dana. Kita umday ta sumungad. Kasla na ko nagstiro pa na. Ninanatuyang may. Umay man nga tan agtugtugaw dita sangot istor ko. Kat oray saanin amangan basta agtugtugaw latta dita. Marikwanang, agtugtugawak laeng dito'y sagot ti istor mo Sige lang. Anya ka no ti parikot na, nana. Ay, jak amaw. Bye-bye aklatan. Takasla agpapapansin laang. Mala, ikan na kon iti kapikan tinapay. Tayo na ka. Ayun, mabiit laang. Naragsa ka, kaputan nakita ka manan, ise. Uray siya, Manong Vincent. Ang ganda-gandang pakinggan. Sipot na maamu kay di plaza. Nagpaiduman tirik na ka. Na,
Nagmayatin adenggan isi. Ay na, nagpintas ka talaga. Nakaragrag saka. Gaputa nakita ka manan, Manong Vincent. Ay, urasak man. Naragsakak mo ta nakita ka. Ay na, nakapimpintas ka. Angkal, saan kayo kadi analiday? Tasan mo na sumangsangpet ni Antibanang? Ay, apay kumanalidayak ngay. Kahit ada kamot akan kadwak dito'y balay ita. Oh, Apay, saan nyo akailiw ni Antibanang? mailiwak ah. Agam, naska na saan nakagliday. Taamok nga agawin tumot lang. Kasla ni Nana tuyang. Nakadildiday. Ah, Gaputasan na si mangsangpet ni Tata Badaw. At da ita ijay igiti kalsada nakatugaw. ay, uray rabi eh. Unang kal. Yay. Kunak nga agawi dahin, ngam di namot kayat. Urahin na kano ijay ni Tata Badaw. Baya pa, taurayan na ijay. Kasta nga ro ti likes na. Di bye-bye am. Ningatan ti banang angkal. Apay asaan pa ilang agawid. Idinto ta na bayagan ijay Baguio City. Bayam tagin jay. Kasta ti kayat na. Di bayam. Bayat launay. Na, apay akasla nakaragrag sa kayo angkal. Tasan nga agaw awid ni Antay. Ha? Ay, kwa. Ay, una. Naragsakak. Kay kayat ko nga agnaudin iji Baguio City. Apay nga raod. Ay, nagadua sa Malaki din. Yung kaisaga nati ginatang mo asida inta. Tamang rabi iton. Unang kal. Ay, nakapalalas kayo matangkal. Papananyaw. Ada sarong karak agayam ka. Gayam. Babae, wano lalaki. Ay, di ka man damag sika. Ay, alaki din. Ay, pautangan nak iti kwartam. Kasapulak ti 2,000. Ha? Pangusaram nga iti 2,000. Adang karot pangusarak. Bayadak metla adagaos. Sige mabit lang talak dito yung bulsak. Sige. Imbag man ta damo ibulbul sam akwartam. Unang kail. Naglakwak iti natang. Jak pa nga rod na singer ti daduma. Ato yung kail. Mayada madagos taigatang ko iti abunaw. Well, don't worry ka na kan. Bayadak adagaos. Ang papanan nyo ay kail. Kundi bang banglo kayo pa'y. Adang arot kasi narako agayim ko. Sige. Mala. Nakunta magano mala daw ako. Agyaman nakmanan, darling Vincent. Tain libre nakmanan dito restaurant. Kan agyaman nak iti kwarta nga intun mo. Darling isay. Mayat tinawag ta. Darling. May mayat adang ganun, darling. Una. Ay na, makaparagsak. Un gayam. Nakunam kanya nga ado ti alahas ni bakat mo apasig abalito. Darling. Adu Talaga? Mabalin ka di sumurot iji balayo? Kaya't ko lang makita. Una. Basta sika, darling. Kumatak man iti kape, nanakwanang. Wan, kwarog. Nakitam ka din ni Uncle Mau. Apay nana? Nakita nga min tay limabas at tricycle itay. Kat nimot Uncle mo ti may sa anakalugan. At da babae iti abay na. Anya? Naglawag ang nakita. Isu nga ingkaman kitaan iti balay da, no kadwa na dayjay a babae. Jak mairupaan no asino dayjay a babae. Babae? Ay, ang mga no sa nga ili na kabagyan may. Ingka nga rod kitaan. Alamang nga raw, tainak man kita. Ay, daytoy gayam ti alahas ni bakat mo. Nagpipintas talaga, darling. Darling. Idul-dulin na dagita. Di na kayat nga ilakaw. Nga uray na ngina. Gapot na pakalaglagi pa na itiday ni nanang na. Kasta ka di, darling. Darling. Ay na, nagpipintas. Darling, mabalin ka di adawat at laangan dito aritos. Ha? Nagpintas bagay ko. Ada pamintasak, darling. Ala, kukuha mo, darling. Isad na balay. Dinto madlaw ni Banag, anak sa anti alahas na ta, nagad-adumat.
Kalintay! Da. Abay nakalaksin daw. Asus. Umayak man. Ni kwarog ka nakak. Sige, ang kailukatan. Dituyak pa lang si Legyo. Saan arumbang makita nagtikaan na kam? Angkay, abay nakalaktiri daw. Kat sigod mat asan na may lalak. Ha? Nakalukat pa'y kiddi Ay, ekwa. Ay, jaksa mo na siputan nga inlak ko. Aus! Oh, da. Adan sa matilim-limang yaw. Awan! Ilim-limang ka dyan. Di urag sukimat ka. No, ada ilim-limang ka. Talaga ka dingawan ilim-limang yaw babae, angkay? Ada nga raod ka anakan. Adan! Ay, awan gayam. Una betul. Ay, rumor kan ta ilak kumantiri daw. Ha? Hello? Ay, da. Ala! Kung nakakon katangkay. Ay, kwa. Ada babae nga ilim-limang yaw. Ha? Darling, inakon no kasapulan na, mapankalata iti dagus ko. Sana bale, taamumutan ijay. Ay, kwa darling. Apa, nagbiit ka mutin? Ala, ingkan darling. Da. Awagan mutin iti darling. Ay, kunak ano darling tinagan na. Bye-bye! Ay, sige. Umayak to ijay dagus mo. Ala, kongkol. Ha? Dagayam darling mao. Shhh! Tagtagari ka nakan. Di mo ipagbaga ka niyan time. Ibagang! Da! Ha? Ay, nga dagati alahas ni Banang. Ay, awan damutin dito box up ang ikan na. Ay, apay ngay. Ay, Jesus. Ay, kwareg! Ay, umay ka man dito sila. Ay, kasadoan na pasamak na ito. Apa yang kail? Anya ti bagayaw. Kwa. Buyak iti TV jay salas. Ayan ka dagiti alahas niyan, Tim. Irwan ba? Ayan. Isublim. Isublim kunak na. Apay ngamin asimrek ka dito silid mi kanyan time. Woy, sana kasimsimrek ditawi. Ha? Kun sana nagtatakaw. Na. Tikit di kaduang mababae itay Ang mga no iso tinanghala. Anya? Iso siguro ang nagdardara sa pimanaw. Tainala ng dagiti alahas ni antay. Ay, sus! Ala, kayo anggal. Ha? Day takit nga may dadadarling yaw. Ha? Anya nga ita, na may sana kayaw. Yay. Ala, ingkay surutan iti dagus na. Barang maabutan nyo pa'y. Agawa am garod. Ingka paandaran tay tricycle mo. Ta surutan ta! Oh, Marituyang, ada ka mat. Umayak gumatang iti sukaken soy. Tagadubo akman iti karni ti manok. Nagsaya atan no kasta. Wen maray. Adan nastrekak at trabaho. Inayaban nakmutlaang ni Violet ije laundry shop na. Nasyan kan ka Una, tauray laag parinto mga kanagpakpakaasi nga awaten na. Kat ita, naskan asaya mo di agtrabaho. Wen maray, uray malidlidayak, ang trabaho aklata. Saya atek lata ti trabaho, tapno dinak ikaten ni Violet. Katwan Ay wen gayam, nakitak ngay nga adarimwar a babae ije balay da kapitan. Kasino nga taday jay? Nakitam? Wen, nakitak. Babae nan sakit ni dayjay. Pagkunaam babae na. Kasta ti atap ko. Kimaro man hindi kinamanagatak mo, Maray. Ibagam babae ni Kapitan, ngam di mo mat napanagnakan no pudno. Saan man, babae na dayjay. Imposible Ay, Mala, yagmuntay sikan suka agat gatangag, tain nakaglutaon. awan man langad, nasaysaya at pay. Kasano dahi tanang kail? Saan ta na naabutan ni Darling Mau? Pimanawan iti dagus na. Hindi mo matan makontak ti silpon na. Intarayan na kan. Ay. Wen nga raw. Kasano nga itan. Sapay inala na amin nga alahas ni Banang. Dahi tantumot nga may ta nagbabae ka ang kail. Ha? Ay, di mo mutin baliksan O kasanaw, mapantay iti pulisya. Ah. Ta ipablatter ta. Ay, saanan? Nakababain? Kasano nga rudain? Makarman to dayjay nga isi. Ha? Isay tinagan na. Wen. Sa nabali tanaragsak kamit idinagkadkadwa kayaw. Mapan kami lang met mangan iti restaurant. No kasta nga kita kamay. Kain agpag napag na iti park. Awanin sa bali nga inaramid mi. Uray man, babae ulat taday jay ang kail.
Imut utang kayo pa iti 2,000 kanyak. Kat di pa'y binaybayadan. Ah, Tagayam, babae ti gapuna. Ala, agbayad kayaw. kwa, nariribok ti panunot ko, kwarog. Di nakman singirin ita. Ala nga ruday, agawid tayaw. Ah, Tauray may saldaw tayo dito yung sintraw. Di yun makita dahi di adarling yaw. Unang nakwanang, kasta tinapasamak. Ay, punno gayam ti atap ni Marituyang. Nakita na ngamin arimwar di babae dit abalay da kapitan. Agtatakaw gayam dahi di babae. Kasano nga rudan? Win nga raud, dakkel mo't agatad no ila ko di babae dagiti alas ni antibanang. Tapudpud no dagiti abalitaw. Tudas ita ni kapitan. Unay kat ngaminan da ita. Nagbakasyon la ni bakit na. Ngam nagsapulan iti sa balay. Nangagko ti saritaan nyo itay kinikwarog, Maray. Adda aklaang iti asidag. Yakon imasidag, tamangan numasinga ti panagsaritayaw. Nangagko amain, Maray. Kat anya ita no nang ngagmaw. Ay, kunak to mga man. Naa. Makadanon day toy kini Maribanang. Anya, idanon maw? Idanon ko agsagana ita ni Kapitan. Ay, di ka makibibiyang dita. Apay katasanan nga'y, agsagana ita ni Kapitan. kwarog, dito yak pa'y manlabalay mo nga agyan. Imawag ngamin ni Antime. Imawag, kahit Agawit ka nun. Ha? Da ka nun ang idanon kan kwa na, kaya taray ti chicks ko dagiti alahas na. Ala kanggal. Daitan tida kasi ta. Pumanawak sa dito'y kabildatan. Kasada ko nga agsubsubli kailanman. Papanan nyo ngay. Ay baka amuditan na. Kasanon ngay ti kinakapitan niyaw no pumanaw kayaw. Ay basta pumanawak ko dito'y. Makamuditan. Sigurado nga minado sa anak ni Banang no sumangpat. Ay nangkal, nagbasol ka. Tunggal basol ang maramidam at nakatukad na. Iso asangwam no anya ti panusan ni antibanang. Kwa, anya nga tati dusak. Ang mga no irunot na kan kati balunet na. Anday ko! Aklunam ti nagbasulam kinyantay. Ha? Umuna, nagchiks ka. Yay. May kadwa, inyawid mo ti chiks mau. Kat tinakaw na dagiti alahas nyantay. Anya matin. Agbabawi akon. Sangwam ti nagbasulam ang kail. Tapno marisaut. Tano'y tarayam. Ang mga nodakdakas ti pagbanagam. Ay, Kapitan! Daytakat ngamin, tadi ka man la nagpampanunot, anaympag. Anya nga ita, ala, urayam ti sasangpot ni Nanabanang, katsong batam tinagbasunam. Ala, sigay! Didan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.